warung mana sepi banget. Yang ada datang pada ngutang baik. Ring, lu mau kemana, Ring? Mau ngopi Emang lu mau ngopi di mana? di warung lu. Tapi ini di warung gua. Oh iya, astagfirullahaladzim, gua lupa lewat. Ngopi ya? Lu ngopi bayar apa ngutang? Beli malam ini mau gua bayar lah. Kopi apa nih, Ring? Kopi hitam, Manis apa pahit? kagak terlalu manis, kagak terlalu pahit, sedang. Jangan lupa, utang lu kemarin lu bayar. Gua bayar, alhamdulillah nih. Lihat duit gua nih. Tuh. Sombong amat. Wah iya dong, rezeki nomplok nih. Emang punya di mana lu? Alhamdulillah tadi Pak RT ngukur tanah, gua kecepretan nih 1 meter 2 meter. Udah cepetan bikinin. Yaudah, tungguin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kopi, Ring. Kopi dulu. Pujuk buset, kemanisan nih. Lu nyeduh kopi, penyeduh gula. Ganti. Ganti sih ganti. Terus ini bagaimana? Gua bayar, orang ngeliat duit gua nih. Bener loh. Ilah, tenang me, ganti lagi. Nih, kopi lo. Cobain lagi nih, awas nih kemanisan lagi nih. Alhamdulillah dong, itu kopi yang beneran be. Tadi kemanisan, ini sekarang kepahitan. Ini kopi apa Bronto Wali ini? Ganti. Yang pas dong bikinnya. Aduh. Gonta ganti mulu. Lu bayar gak nih? Tenang be, perlu gua kasih semua nih biar jadiin kopi. Ya cepet. Gua lupa ngitung. Gua kerjain nih. Dari tadi gonta ganti mulu. Lu makan nih upil gua. Biar rasa loh. Nih, kopi pesanan lo, kagak pahit, kagak manis, sedang. Awas nih ya, tadi kemanisan, terus pahitan. Kalau ini orang pas, gua bayar utang gua. Nah, ini baru enak nih kopi nih. Ngomong-ngomong, kopi cap apa ini? Enak bener, ini sedep pas. Jelas sedep, Ring. Orang gua campur upil gua.